Assam-Meghalaya border dispute along patumi West Karbi Anglong pen inut amunit apran damnang julo mate thidun nang lot lo la so kache bhonglong la pen bang thong kebra pho amunit tum ta areng hu ki sudun tum dopik la hai tum ta aso sa pu areng sudun pugali they are critically injured chor wak jet chor plak det aphang chor ak di apu chep wak la sonang se nang tupan ki cheng a video nang paklang po la so phin nang than po ko so dim long si la so a ghotna ke dowek ma ko so por ma la pen kupie join lo why kupie reason la pini son ba ke reason du ji di la pen border ko so dim long lo chi bhong be ke ke kuma tum lo chok che itum karbi tum tong chok che ma mate khasi mate chumang tum lo ke chok che ke chumang tum si ke chok chi pusi pining je pon la pen bang kwang lo chumang tum ke bang antela sohut police tum do ma be de police tum do pusita kopi polon tela tum cherap dun de ang ton des nang li tum phan nang than po ke cheng la video la tha le le ba be wo sur pa buna ba ba la police la so घटना कोनार लो के दोवे के वीडियो के वायरल होदी वेस्ट कार्बी एंगलोंग पु बट exactly from which place को सो दिम पेन लो थान पो ला पेन के छि वॉय दुन मते की थी दुन लॉट अमुनि द मेन को पिलो आटा को आलो को नट असर लो तना थान पो ली तुम फान लाव सो घटना के दोवे के कोमांतु लो को सो दिम लोंग लो पुलो ते पट्टुमी that means 9th of October around 2 p.m. to 4 p.m. la so por aning sama por si kache bhong mate clash do gokpu between Karbis and Khasis konara dim long lo pulo te tapat pu Karbi Anglong na thubang ke tapat pulo border long de so clash ke do mate so dispute ke do mate kala che tengkheng mate la kache bhong hai Karbi Anglong pen Karbi Anglong west athubang de west Karbi Anglong pen Meghalaya west Karbi Anglong Assam long si purila Assam pen Meghalaya border long hai engke hala Assam na thubang ke west Karbi Anglong si puri pon tapat buat dim long Karbi Anglong na thua border na thubang ke tapat pulo engke angbong mangke hidido engke hapu parai bangke west Jaintia hills district sipuri lapangap podim I repeat lapangap podim Jaintia hills district athalango Meghalaya ongta Khasi hills Jaintia hills Garo hills son a district a prek dodi itum na thubang Assam na thubang ke west Karbi Anglong lapen hapuhin bangke west Jaintia hills district sipuri amar patumi suddenly as per the report ke chini panali tum da theglong lo mine bethali pen ke cha pen cheng no la hai arong do ekdom hadi kache bhong arong do apini pen gala ningkan do la ta nang than pa phrang la pen hupilo che plang polote la sodim long suddenly chomang tum he wang pak tho around 50 bag do pu bon ke chini teng de la an bag arat he man ang ton arat tum wang pakamat haladak sok na ki rot pu athema lapangap na tu Meghalaya border ke laphapu lapangap lo lapunat bangke tapat Karbi Anglong tu bangke ingke la so angbong bangke la ke disputed area di la Assam pen Meghalaya border long disputed area on pick 12 disputed area do aprang but long trok bangke solve elo la Assam government pen Meghalaya government tum MU 2022 ingkan chi sign no hada Delhi long dam pen hala so fit agreement dole hai give and take agreement hai alang tum long lebang alang tum chepon loi tum na thubang ke tum la son hai amat long trokadim long mai solve elo but long trokadim dolang total 12 mati 12 pen out of 12 long trokadim bang solve elo but long trokadim bang solve selang ke la long trok se solve se dim long bang ke la ta puri pon block 1 block 2 son do hai inke non la tapat podim long ta la son kache thenge charvo la son a problem pini pen galilo 1972 and in lo it's been 52 years more than 52 years pen lo la so dim long chumang pen itum kar bitum kache bhong mate nang che bhong ver son arjiding pik pen lo enke hala so dim long angbong tapat pen ala pangap pu border dung hada hidido sok do sok khiti itum kar binglong mun itum si ki claim si ong hala tum ta dhok nang ti ki phan wang wang pu he la so dim long he inke ladak la tum nang chirai phan se bor iver tia phrang benta but this land belongs to Assam
Karbi Anglong itum Karbi Anglong along le lagi bat la tum bangke itum adim pupo aprang tarang itum arjulong gar jiding elang ke sodim long sodak solo ke do hedi engke la sodim long wang point itum adim pusi la tum ke chirai bhanji bor yu thain ke angton arong sor tum da wang pak la sonak thaksi batumi ta angton la Khasi tum he border dungi do la Punjab long ke do Khasi tum wang pak masi sok nang ke rodi pu engke la so asok ke itum Karbi tum si tiki upigam la ro itum long si itum si tiki why would we allow them to harvest pigam lo itum la tuman parot long poke kalima amasi la solam chin lo amar phir Karbi la itum Karbi west Karbi long la te bok terai la tapada rong Karbi tum ta rat tum da turun pak lo ang tum bang ta wang pak amasi la so hidi long si ke che bhong de engke la so hut police tum do ma ve ma pulute la police tum do but latum tier gas si apchot pachiru wong ti api si gas ap me la son pen si apchot latum alang tum police mate la thala tum phane ke abdun pathi dun phana son bang bor ye thema latum ta claim on eta reason man ke latum phanta permission ave bane tum india long se mate di tum state ka prefecture me abbob ban te son ke long le but latum peace and harmony maintain nahi har dak pachi bhonglong nang ne pula son si order ki bitang do la sojoni si police tum bang ablong le that mate abdun bob la son bang long le that he son bang claim ki dalo tum ta adhok tumi pudo police tum chalon te assam police tum serab dun de assam police tum abdun bob ni mati jat pusipu but they tried to disperse the crowd by firing tear gas but abdun bob by claim kli hai lalo reason bang la police tum do ke do sita la unactive re tho police tum ta da ke do man tune ne si dam choti tha why la sodim ke disputed area da ke police force ang ton bithi mane la kem la si binang pu mati police tum ta dok ke pangkre do pusine ta puji la sodim long la pen police tum phlung du no eda tha la hala dak arong sor tu bane ching kilong la tum ne than la tum mangela police tum mangela si aroi do hala border du hala aroi andam chot po hapu dun de ti tha la son pusi nang than ente ke bhong wek people bote lai lo ke bhong wek arizon bang ke ituma long le Meghalaya long le ituma hidi ituma rit ituma sok pusi hala Khasi mate ke chomang tumbang ke chirai phan ke bori i ingela Karbi tum ke tiki e asok nang rod phane bang inge sone ko son lo kroi po ke di tum pan chipat duk pen sok e po la tum nang rod la polte sone kroi krilo so join si ke bhong amal dak no pak lahai bathali pen cheng nok pi ni ke wan dupik tha masi hadak itum Karbi rat ta dunno amat pu class dukok la ekdom che bhong dut lo mane ekdom chithu je that la son dukok thala so class long mate so dispute long che bhong char bo long inut bangke che boy dun juilo thidunang lot lo itum Karbi Orville Timungpu who is 45 years old from Tapat village hala Tapat po arong asorbat lo he इनके कपड़े तुम्हारे चोर आग दे एकदम जिनसो मेलो एकदम आकें चोर लुट दी अफांग चोर आग लसन नुपाक लाहे दे चेवान दुपिक वाला तुम अमसी इनके आंग तो न रात नंग थुर पाक बहु पेन इनके Karbi तुम ना दुने दुन लहे इनके चे भोंग प्रूफ लो अमसी लसन घटना दुकॉक लो इनके फिर पुलिस तुम फायरिंग लाहे कुरी लो ब्लैंक फायर पेन चेंग लो लाहे टीयर गैस पेन चेंग लो लाहे आप लो हमारा फिर बैंक के चेकाक फुन है सीता इतुम Karbi बैंक चे वही जुइलो फिर कपड़े तुम more than 35 were critically injured po ekdom chor ak chor plin adhok tum mangi areng sodum tum ta dopik lekdom che bhong problem mati alam bangke ekdom ron son si dukok mati wara son hedi la son si dukok lo amase kapre tum hanke hospital long pol hada ki so non ta lang bom lang po ki so lang bom lang la pen jinso mel ekdom chor lak de chor ak de di ekdom ke theglong ne ke sok det lo di ge che boy ju lo inut bangke ining duk pik lon ta la kar julong pen la pen langoi la so dim kumat adim lo polote hok pele je than nam polote la so along le la so adim ke it belongs to Assam, it belongs to West Karbi Anglong district yes like ituma dim langoi asap so history asap so damang kok pode before 1972 Meghalaya was a part of Assam Meghalaya के Assam along से दो मेघालय नॉन शिलोंग है मेघालय कैपिटल शिलोंग मत दी शिलोंग के आसाम कैपिटल अफ्रांग के ला सब फिर सी 1972 एन इनका ना फिर सी
Meghalaya pan kaprek state pilo ingke Assam pen damjuilo ingke phir bangke Shillong pen capital aku tak Dispur Guwahati long si wandel lo ti di so franke Meghalaya ang ton dim ta Assam along liang si Meghalaya ang ton area mata ang ton dim anta inglong ar lok la hayang ton ta Assam along li ingke hala so dim ta franke Karbi Anglong along le mate Assam along le ingke la pini pen ke la prang pen lo bat hala tum bangke long le ke cherai phan athema sodim long sok la hai me pik pik po sodim long hai wachela isi ko sono po gradiness ta do gok le he di tikilong long po jara sodim long sab so plain hoy sodim long hai hapnat bangke valley do inglong do bat la sodim long plain hoy ratte tum bangke la amasila tum bangke long le ke cherai duni phan mate la so area mate la so soketi ki dim hai laga chirai duni phansi kaita ang churi ver ti jat karbi to manang churi ver ti ituma long le basi tumange chiklem phan bor i mate ang tumange हम लोग का जमीन है पूजा थे सोनजत से लंग तुमंगे के डिमांड मान मते तुमा लोंग री बसी के चेराय फांसी बor i lo alam mang ke di ama la chumang tumangke lage ituma dim ituma long le basi ke cherai fansi bor i lo he ke ahok pele je thanam nang pulote itum Karbi Anglong along le ke Richota do sodim lang aprang di tum Karbi Anglong along leke West Jentia penang an arlu an har lu an tai tum along le aprang ke but itum council in ben chok che do pik pusine puji athema itum Karbi Anglong along leke penang an along leke la MOU hai non 29th of March 2020 kan isi memorandum of understanding pe give and take la policy bane isi Assam Chief Minister mate Assam government pen Meghalaya government tum sarkar tum isi la long le ke bhongber apot ni thalo bamu tadi 12 disputed area do to tell Assam pen Meghalaya border long inke la so ke chi solve phan isi memorandum ha dak Delhi long ti sign dam inke hala so aprang mate hala so hur ko people on tum autonomous district council in pen mate la itum council pen la hai summit dunde der mate la hai chi purunde der ke la hai ki tum long le West Jentia Hills long penang anadim ke tum Karbi long li thabat la tum nang chirai chet amet penang anadim ke chumang tum chirai laplo inke non tala tum ke chirai phan se bor ibom lang matin tum theklong obodi ente la hai allo mate la hai details aprang pen kupi potlo council hin pen la paklang unde det ke hala sut paklang pusonte itum non la hai dobom ache bhong char bo la hai dobom mate munitum ki thidunang la hai abeji polo ke council pen ke chok che thepik busini puji enke la nedele pugali ga anu tinta puge aro even hada kese puno hala da ka pene kosono po society tum puno la hai tum ta agree dunde la so long le Meghalaya phan ki pi ahud mate pinang ne pula so protest dopik rally la hate ke do dopik nani tumang paklang Assam government pen Meghalaya bong lo soe MOU ke tok Karbi Anglong le Meghalaya phan pi phek the pulo so ta kham phi alam phesi pare da miklo aposila gli tum kaddu ko besi tame nije da galam hatu lasi itum Karbi Anglong kese tum puno itum Karbi Anglong amuni tum mate hadak society tum na civil society pun hadak amuni tum rong sor tum bangjok tum ta rat tum ta kroikri la ke thema phrang pen ta ipotum ipu arni pen ta la hai long lege tum long leng se puchini aro Karbi Anglong long lege har lu anlang West Jentia district la hala so Meghalaya long ar lu anlang bala tum nang chirai chet masi hem nang kim bom jat bang bom masi non ke kom hek lo long le pudam et putei tum Karbi Anglong long lege har lu anlang sita in pen ke council hin pen ta negligence thepi ga joni dila sab arleng thep putum he la security sab je pon po la po engela ekdom Facebook long video salam pik la lo prote muni tum ekdom respect pik po muni thep pik lo kam klem pik lo son tin po mapu matha jita hai mine sita matha the kam ki claim se muni non ke luo kali me tum Karbi Anglong puna Karbi rat tum ta la hai border are main responsibility mate main akam ke go pilo tum donang ji gel di tum council tum ke la hai border pen chengnok la hai angton phelang pen chengnok di long le phelang la hai angton chelang ni muti la hai phrang pen chelang ni inke BJP sarkar pini pen chor kello inke BJP sarkar in tang pik di pusi bupu aro yes of course 2014 pen BJP sarkar do non anta people on the la solve un edat ke no doubt
MOU sign lo give and take isi MOU ta sign lo between two state inke la che bhong be phrang ta ni thoma phrang ta isi inter border state peace agreement do tho mane lapu Meghalaya pini government pen lapu Assam government hin pen la disputed area long ke sok la hai parot long le bangjok phan ta lapu tum ta rot long mane hapu tum nang parot long le lapu tum ta rot long le agreement la solve setting di mate la chun chetik la son sipu but ante la Meghalaya sortum gu people ante la tum a rules mate break da kai si a rules nam pon dolo itum da rot re parot rong ne both side hin penta la chi solve setting ke pusi gipu ante la tumen men pi kam lonte ang ton rat tu wang pa la tum si chok chebek lo mati tum Karbi tum ne chi bhong phan dam kali chumang tum si ke ba arong sor tum ang thut pak si no pak chu ekdom la hai chiwan pen si tum ne tek mati kuma lo chok cheke la tum si chok che Meghalaya sor si chok chebek lo kali Meghalaya la tum putha inke hala dak pen non ni phan lang tum da doji bine la hai tum aru chini ni phan komen long toki solam no chini yang tum tok tha hala tum si ke wang ma phrang kalang ma li mang ni tum punoi hapu ben si wang mate hala tum si sok nai rot phan wang de ko people la son la tum claim ni ke Meghalaya sarkar in benda la tum hansi pini nang ipolo di punishment mate la tum hansi pini tunang ji polo pudam pute mate ka sono ni tum puji ke inke langoi inke la sop apit non ente pilo hal da ke plang bom mate sarkar in ben ko response pidun pute Assam sarkar in ben pulute langoi atul bora di border area protection with development portfolio do minister alang li ta condemn la pensi review meeting pa do pon son lang son meeting ya phrang mana do pilo de inkela Meghalaya sarkar in la congress sangma da chief minister ta sol porang li tum chipang samoi pula pani tum Karbi Anglong men arleng thi putum la tum ko pilo claim pute post tok lo lanchot la tumar responsibility hadak dam nei mati ke dami phana shiksha ko thema towar la ta problem do mati towar la ta sewalam le dil ningje damte nejong si ningje dam pulute ke chok che klang ong pigi ke chok cheng seji ni ang ton inje je sita adhok aso sa responsibility ke council hin penta NNG hala sod MOU ke sign hota itum laka phrang pen da kukur penta itum richo dot penta lahai long le itum ke pontang mate ke cherai tang itum Karbi Anglong long le ke cherai tang dopik lo lahai long le itum nangji laka Assam long le purason pudun thip mane pudun lo ma mane lason allu mate pini pidun lo ma bangyo ke pidun dei nang itum thailong ji la Assam chief minister long apidun krigri di tum Karbi Anglong long arleng the putum he la tum pan ki dun apidun kriti ge entera chudun lord nang pamati di la border long la so dispute do vera dim ke solve serak rak nang ingli mate na solve pisrak rak nang ji ke hapu la BJP sarkar se do 2014 ninkan pelo BJP sarkar do BJP tum ke claim me pick la pen tum ke ang ton border pen chenglok security law and order ang ton lang pick maintain pick pote ko people lo lage country ar lumat lage ituma debt ar lumat ko people on de la solve idat ke di la pen solve unji polo bine he sita pressure ki pidun bang avedet nang litum arjunon la arleng the tum la tum pilo pressure pidun ver tima pidun ver son no solve et po aro langoi meeting ke doge do pilo de ne ang ton itum har dak arleng the pan tum council ong arleng the pan ta ni blame labji bu pe ha thema lahai hormu ke MU ke sign tang do lage state pen inter state dispute alam ma di lage hadak central government pen si ke solve ji but itum pressure pidun unmati at least kalima pressure pidun un sida pressure ta itum pidun de aro itum right sta don itum pressure pidun un itum pudun un aro chief minister phanda puber pute aro chief minister Assam chief minister ame thang na chipu ne India long powerful na chief minister ke nihilo pa me thang mata lang chipu inke la son aphan son alang aling ang tondu ente la alang aning hang puson te itum Karbi Anglong long aso disputed area long people solve so that aro meeting da ke do piglo Sarbananda Sonowal la pranga chief minister hota dolo 52 years pano ke je bhong la so border dispute ke do Karbi Anglong pen bono la Meghalaya Karbi Anglong la Assam-Meghalaya la son ke do prang pen lo 1972 ninkan pen lo not anta solve la okay aprang congress sarkar se dolo la so pot si solve lo fine but BJP sarkar wang ada fit 2014 a fit wang ada fit ko people lonte solve se that cannot anta anutin tala ni ningje chot kali la anutin tum Karbi Anglong rat amuni tum anutin hada border area amuni tum si ningje lam la ni fan messenger long pen chenglok message na pi do pik mane jong si ni fan
inside di pan di mane bache bhongi bachar wo i pan la son pan nang blame puslang blame une athema ni proof da da wrong sort to mang ton hala to malam ni la ni mithai ning je lam kali ni harat lam sining je so lam ki la hai lang nang ji di la chief minister long dun kri ditia phin nang litum thelong la nutin ta la solam ning je ber ekdom viral pic dun kri bu enke are bhai itum arleng the salam la solam itum chema thaning ekdom cool pen la arleng thi tum da chema thaning ji arleng the phan ma la salam ke rat tum si salam wode jok pan si pahai ge rat tum aning hang polote paklota un pahai ta un parem ta un ge power do poling le misuse ra tanang ne la pen power fan proper utilization claim nang ji power dolo bolte responsibilities do big di asolam chief minister da methang ning ji je he power dolo te responsibilities do palang ta ning ji asona taxi responsibilities tum council arling the tum ta responsibilities do nang ji mati di lai methang long le border ane che protect un nang ji polok pe dang ana long le ke pon lab lo hai long le tanon chelong ima long le aprang pan effort pidun ma pidun de hal hai lom ke dam si dam ni mati penang pinung la ni phanang pu lam lo de ni phan messenger lo hai lo ne tok dudun pick back dom do pi tumar leng thi sar ekdom asam chief minister ma phit dun kriti itum adim wang bebe di itum border long la hai problem do la hai long wang bebe batai si phrang wang lo ingla so phit wang be la son sipu ike a hok ma kali manang litum methang puno wang manang litum rong wang uma to war hai mi pick ma la pen border la itum along le hai pon la pol hai chen nun un lo ma pine son ba claim lo ma nan tu ma thar claim kli rat tum si pahai rat tum phan lang nei mati ta tumar responsibility si chini nei mati aro mane rat tum ekdom protest do bolte la tuman ki defense claim nong personally we have the right to protest tum protest un pine we are in the democratic country kalima dake by the people for the people polam do politics on subject lo political subject lo tum pori long lo mine itum chok che do bolte protest un inke kupi si ninje fancy protest mate kupi joini se protest ma lahai te ke solve dun fancy bor inang jila son si sarkar solai nei mate la son si sarkar muni tumhan ke rap pen ke lahai pin inang je o non okay non ki pupon 10 lakhs council pen pupon pupu are 10 lakhs tangka kupilo claim poka amuni thilor lo bote hem asumar pen chengla hem sor pisu pen chenglong lahai kupilo che plang poke 10 lakhs pu lage ar 10 lakhs wal no dami ke tangka pen munit allah fe namun imati ente okay latum laso la tangka pipo pang samri po butong mate son tong ma thama chema tharangi mati are mane ar lenge the so piso thilot mata somar thilot apit nang liphane 1 crore nang pipo 5 crore nang pipo 10 crore nang pipo mate pider lo te la so pos apiso lai tuman chelong voi thui ma mate chelong tu log ji ma ki thidang phan wan da un ji ma un e lage permanent solution kali ni tum pilo nahi ke tum Karbi Anglong muni tum mate tum aphan pilo nahi ke tum public tum nahi ke proper solution mate permanent solution se nahi permanent solution mane ko pilo border ahoy a problem solve bang ji mate tum Karbi Anglong along le Assam along le Meghalaya tum ponder long le ta tum jat son pen sita halai long le ta chelong nahi ji tum Karbi rat tum chelong ne the lango hal hai lom tum Karbi muni tum along le penang analong le ke pon lab lo chemang tum ente la hai long le ke wan ji phan mate ke chilong ji phan mate pachilong tu ji phan pe ne claim lo ma council hin pen ni question lo di la pen rat to ma question de lage ni question char kali lage anutina question lo lage mate ko son ni tum puji ge di lasi tangka lege theli amuni chewoi ji lo lasi permanent solution phan itum council hin pen da pe son back claim nang ji pressure pidun ji pressure pvr lo purote Assam chief minister phan da pressure pvr lo pulote la tahadak center phan pupo di mate haladak damra che tongdam hadak enege dampen che tongdam umut hadak minister sumban ka prek minister sumban che tongdam u di tribal affairs pen chengno ka prek minister pen che tongla sonak thak la dispute pa sob serak rak phan tum pressure pidun unmati aru bjp sarkar non a sarkar do hudle lai claim clip pulote mantulo la solve poke mate e pokelong tangka je thavret po inke e ajar le bache plang lang rat tum la border soda long ajar le je plang sta sap tangka pidun po inke pang samri por son butang ma thamala son ke jongsi la son ma thabu so concept hinu non itum Karbi tum central long mate center long power do hud mate la bjp sarkar di modi ke bjp ben madi
बीजेपी सरकार मानतु पेलन दो 2014 निकान पेलन नॉन अंता लाहे सॉल्व रो ने कुपी पीसी तुम केनांग जी मते facilities nang ji penchang lo ang tol hai facilities en phan ji bori ni mate problems do pulte problems solve phan bori no la disputed areas phan solve phan bori no develop phan ko son si develop ma infrastructure bano road infrastructure penchang lo ang ton hinta itum ke faida si endun ang pumati alli chu endun phan si bori nang pumati but hala so level an claim lo ma ni puji not up to the mark hala so level an sarkar phan di government of india phan mate सेंटर फान चुनिंग री पेन मते यूज नु नेक्थे देट मते फैसिलिटीज तुम चेन नु नेक्थे लांग पुसिनी पुजी काली बसंते डेवलपमेंट 500 से दोजी पोलो डेवलपमेंट दो मांग तुम थान हदा सॉर्ट तुमने फान पु ओ ने फान अधक तुम फोन आई कॉल पर पु ओ सार डेवलपमेंट अबे एकदम लसोना प्रॉब्लम दो तो वार पेन चेंग नॉक पे नि ए प्रॉब्लम दो पिक प्रेक प्रेक नि जों से थान नाम दे प्रॉब्लम दी असी border pen si development काम पे चेंगलो ang ton claim ni mitela lo pulte la are di fulom developer matela town lom rong al ahem adu te bok tera la lhailom develop e piale lo main ke border border mate boundary le protection mission abe prote bang ne tek joy kipo ne tek lo pute lut pak lo pute jata ne claim unumati si main ke border important pick di mate ang litum ko pilo bo ke la si lahai ke lang nangji ke nang sot la pen bjp sarkar ki pu recently tai si talks do ni nang than lo non an 27 meetings do lo di la border dispute ke che solve phan but non an taun elang recently June 3rd 2025 ta la da koina dhora pu guwahati long dakta meeting do congress sangma meghalaya chief minister lapen assam chief minister himanta biswa sharma tum chingki che than lo mala konata si problem do mano long thok dim do lang disputed area hai non hala so dim ta lo tapat poiria talo isilo amase lahai long 15 August aprang ang ton a dispute itum che solve la bang mate pillar che mane la boundary lo dei pu logai nang mate permanent isi boundary che salam nang pusi kipu ante 15 August se pare lobo September October ki juttu po then non anta copy polo solve on edat ke why isi hope hedi false hope nang piteng no mati lahai sol po kisum pabe po jar pun tan no ko people lo claim on edet ke nang tum mathano aroni lahai lam echo bailam gali lahai ahogalam sine thanang si inke non itum nei ke permanent solution nangji non inut munit chewoi dun julo ma puthek pen apen abding lo ma ko chebhong char bo do thupo akok chomang tu wang po ako itum nang nang thu nang that po ako mane che boy dun thuji bo mane non phong bangke inut bari thi dun but inuvet tai tum la muson lo bihek a problem mate inut vet le pura son ma tharang ni pankre nang ni tum neglect nang ni inut amune ta life precious speak non asomara piso pen cheng lo kang ton ku pilo che plang po malo ke lang po ke malo pa chupo ke la hailam a leng thi tum ma tha thama la ta ma thai non 10 lakhs tangka pichor ku piele lo long po tu permanent solution non pen dik bang kep phan thu bo ko poisa pire chot poma longle tang pachirai bom pomo pu wang bom pang ton karbing no chirai det pul de pilo che plang poke la hailam che ma thaloma la pa hala dak humri dam loma dam nang jimati munit phan pen are security sab so je pon gari pen dam lo pulte la le ke thek dom ke thek great pupe ason phan non ni raso video selama fit mane dam ta habini he sida dam chota chokchi la dak alam dolang la ke sol phan bor yu nang ji aro rat tum lahai ang tonta langun bom lo anutin tum na langun bom ro monitor bom lo lahai aro aprang son kilu rat kalilo non ke kumasi kupi se claim ma di kupi mang ton theklong boy social media long punon hok sada monitor run ber lasi hal hai long visit dam nang ji hal hai adim mate hal hai phan pa develop phan mate ki solve phan bor inang ji real development ke difu already ke develop tang la dak pa develop re bridge camera thope ni chole develop upe patela dongka long asap so ladak to work semar te bok tere to war salam lo prote Karbi Anglong whole Karbi Anglong district ke develop lo pupe ta solam arleng thidum itum arleng thidum chini ma chin ne di lasi asap so lahai ta lang pon phruining ji pusi ni hin pen ta ni request tu ji chuning ri lo ningje bomte do bom bolasi permanent solution isi nangji mate nang litum ko pilo poke di la aro ni silam puji la 10 lakhs tangka pichot ke chokche hala somunit ke orivin timung ler pusi burang po alang lige
itum along le itumar long ri di protection phan ke che danun pen ke che bhong dun pen si long le pachirai long le phan mate la hai phan si ke che bhong dun ba se alang ki thidu nang lot lo pulote alang ke nut warrior son lo pusi punang po inke 10 lakhs tangka pichor ke chok chi counseling pen la son amunit phan ke freedom fighter along si alis long si et ponang ji pusi ni puji di nang litum ko pilo po la pen statue ben cheng nok pini neta salam ponang ji highly si respect pinang ji pusi ni puji ke charlie ong no kom non it doesn't matter what matters is he was died fighting with the Khasis in order to protect our land right itum along le ke charai phan si ala body mati Khasi tum chubang tum la so si ki chewoi dun son phan ke highly respect pinang ji mate hala so dim long hala so level an respect people nang ji pusi nilihin panda ningje pon ponang litum ku pilo por so aputhang litum comment long toran than bachini thauke so this was all about the Assam-Meghalaya border dispute alama sabso nang than prilo bujilo busi ma tharo kumasi ki chok chima koso dim ma ke du lapen ko ana por bang tone than lap lo lapen kupini buji do polang litum comment long tok tami asi tum permanent solution nang ji kalima lason tangka 10 lakhs pichot ke chok chi mo pen updik bang pharo thidun lo tai mini la so phit bote pilo che plang poge kalima lapen mo nang chirai bom no na che perang long li chirai lap lo mo dak anta ang ton chirai lap pulute pure ke future son che plang de tai minimum te di ni si example se enchor la son bek ji pugali de asi permanent solution nang ji itum rat tum anutin ta demand hurlo anutin ta permanent solution nang ji aro ituma long ri ke Meghalaya phan itum kitia ta pipe mate piun e pu anutin ta hadak muni tumne ningje hurlo lasi pita nang ne jatson pensita hal hai long le halai adim ituma prang ipu phi mate po pai tuma long le hai ke chi thidun tu phan si itum mate ke chi palong ni phan si tum bot inang ji the Meghalaya sarkar phan no memorandum submit no jat no ku jat le claim pusita mate center long hadak submit pusita just at least we should try itum try nang ji bala son counseling pen try lo ma try te sida try nang ji pusini puji son try lo te mepik ji di ne khai no phan le pugali ang tum gupilo po ne khai no phan dong pu mana tum comment long tora nang than bachin ta hoke lasi che tong thunang ni ning ji bom te der bom po la pen la son birta long ver ji phan ang tum Karbi content pu YouTube channel long akimi lang pro te Karbi content phan ang tum subscribe ignon subscribe lo pulo te ang tum video ke cheng silong pola pen Facebook long talang bom bolte Facebook page phana follow igano follow lo subscribe lo bolote ke cheng sin ang litum update nang long dun po di national international jat alam busitang litum ang chini dun pola si chitong thunang